Dapat sa libro di Yesus. Kaya sunong kasobon kumalatin isanan kanaw misi sa otokod iswang samayang. Kinarahingan di asundu iswang kerajaan sorga kusabon di bayna insan po dat si kawihay mantad sa kadungno gisambot nang oposik nga iyahay miyampay dat kasiwatan iti makian wihay iti napapirmutan nga alumis gisambot no pa imbulayan dahay ikain talang maya dat kapag yamungan dahay ti nga manahak kagudat kagiratan da ginaw dahay da tumilambos miyampay dia. Tinasambayang dahay iswang rantuhan Yesus. Amen. Kimabarsakod asanang kaswabon asanang kapag ruruban kagud iswanggat kasalimbahan na kaswabon na bay no. Puji Tuhan tu kanu to kakagud kapag yampay maya dat kabaktian na kaswabon iti pondaro to kapalat milo pondaron ki mulai na dilo ngorit tet nakura YouTube iti to ako kakito. Okay. Kaswabon na po bay no nga panambarasan po dati kasusuon ka kapatayon. Malayo idadi lo kahilo nga man po lo mo. Kasusuon ko kapatayon. Saya kira na po uhotan dat hingga kaya nanak ka. Kasaraw ko hingga ko nasusu. 100 hatus piatus set ato ko kasarom hingga takon nasusu. O dihat ucapan ako awal tamod ko mengucap 24 hari bulan bohong senang tadaw kinasusuon lagi to kom iya ti pumakapuri manan nitid orikot kaguhot kinaulitan na kasusuon harohit yedit oto-tood ganto nga tumongob-tongob kamun po nga nakainsawat kaguhot kololohing iho na po isiriba ano mo taon ako kasarod nunuhit nawayaan ko nasusuhinggo nunuhot kantakan ako nakasaraw nga isawat na po ano mo taon haro na dito saraw agumo niralan ko po siya nalihuan na di bay no. Sayra na po asusuho sa ulo na tanak nga ay so no pakayaan mihad na taburuan milom mamanaw milom mo boros inapohit oburuan nga mihad irino ay so no pakayaan na suway hirinan dad mintalangon dahi kasiyanan dati kumadit sa ulo na tanak nga sangulon pia dati nga ato ko ilohom paingkuro nang kuot kasunsudan da sa sangulon. Yoho nga ako kumbalo mangipih dat munikid kaswabon. Iya ti awayaan. Ako kumbalo kasaraw. Ako kumbalot ay kawayan ipamusarahan dat insan tadaw da sumanu miya galit tihot. Awayaan ko. Ako kumbalot kaga da miya galit ti. May ito kadagya imbulayay at pipir ayat iswang ka kitab karay titit tadaw dat kinasusuon.
Isuang da pangkhotbah 7 ayat 1 miaga lilet nakapost dat pieh dati. Ngaran dit nu jadi dusun dat harum euy. Ongi kah? Ngaran di ongi, awangi. Nga itit awangi bau nu penting nga kasingudan bagi. Harum man pewangi lah. Ongi kah? Awangi. Lebih kosanong komantadit miak dit amahalag apang kalagatang. Om tadaw da kapatayon lebih sonong, lebih osonong komantad da tadaw kinasusuon. Koman pedi nga matay ngay, hidit tidak osonong tumadi kapatayon ka. Hingga kata adan dati. Susuho sangulun ko, tumengki ada sangulun. Secara manusiawi, teka secara logik. Lan tokod ino pa'y kata adan dati nga iti kasusuon. Susuho sangulun na tanak. Nga no kurumadila tu binarasat ino pa'y tadaw kapatayon nga lebih sonong. Komantadit tadaw dot kinasusuon. Guluh na panuman pa yung poho dahil nga ilongaran. Hingga hadat inti na pangaran do osonong ang ngaran dati, nga lobi kasonong, namayang harum, lobi kasonong komantadit, miyak kita nga mahal. Nununuhot minyak wangid paling katamahal. Nombalan ako minamuli. Tay ko ioylan dati. Pero gatang. No kumbala ko minamulid. Pero ridi. Ako hati apagat ta minyak wangi bo. Nga no kumbala ko ikapiyad no pauyuhay numan bo di kapiyad boli la nga it kinapamulian kuno padi nga sapot business no ditambalot. Nga haray day tambalot tot ay may papoylod dia minyak wangi dat dentong kusay ka nga. Pudanit. Kari kata kan pagadi hilak kada body shop hindi nga welcome to the body shop. Nga nanda pasupiri ha ka paluhadan na hitim ika kayoon pandam. Tay ka pakaanam kipas-kipasan patuhon. Iri no karahian kung may intang gihirik kaday body shop. Pasupirahan nam kakaan pom wangi kan. Hara itu tumbal-umbali di ngon pokoyo ilon. Tok apang kali matiga tanggi minyak wangi. Nga nakura tu binorasat ay osonong nugilat ngaran koilat minyak wangit mahal pia. Ilan na dati dat ilan pa minyak wangi. Bobos piad alaid nga hari kan ta 2 tadaw. Kasingudan. Hara 2 tadaw, hari sangadaw, hari mangkuit. Senjam no hom tagak na hit wangi daw. Nga ososonong matiyan na kasingudan ongi tumalib nga ongi nga pagusaan kasari numato. Ongi ga. Nakura tu binarasat ilo na pangarandat ongi awangi nga osonong koilot minyak wangid amahal kakuaan na po nga iti na pangaran sira na pod osonong nga ngaran dati gisom dat ato ko piyahinod hiti pumagunan piray try di tangulon isiyo no mati ko piyot osonong mati isiyo ka. Nga sa kiron arata ngaran dati nga piray try ti tangulon. Nasip po tu napatay ni siyo bo ka. Ano pada ka. Nga osonong nga ngaran dati nga piray try to kay
tangol gisom pia sangira-ngira nga aroy tandet isuanggot pagibawarasan. Sayra no pod it miagalit kapi kontakit kaboboyhon dati di paimpasi. Miagalit di kaira-kira kanin dad sumono ba da aroy tandati pagilitan dati. Jadi ilom minyak wangi tumaluk tumagak nga sakira na pod osanong nga ngaran dati osanongot kaboboyhon dati gisom mo ti kapatay ngaran dati nga pansuang na piray-taray osanong iri no pisuayan lo pantun dot kotilambus miagal jadi di pantun nilo po ngaran di tas it ongi osanong ko mantada minyak kita mahal apang kalogatang tadaw dat kapatayon lobi kosonong ko mantada tadaw dat kasusuon no kuro magyalo tinuman borosad miagal lo isay orohyan na matay o insanan to ko nga mangilagid apatay nga nunumagyak kopiohot komo yon kolobihan nila midupago nila tu komondat iswang pangkot ba 7 ayat 1 do osonong intangay iswanggat kitab pangkot ba iswang ayat 2 nukad hilo kana padhilo nga mongoy dahiri walay mogihad kamantad dumongoy to kadhiri walay kahara-karamayan nakuro kakuaan hiri na pod walay dharo magihad hiri na mati kita kaman nakalimpupusan tulun ainsanan na patulun nga apatut isang impasi mahita ko no intangay no ilo ipamadi kakuaan dat nakuroh tu ilo na pakamondat katong kiadon nga osonong mantad ko it kinahinaan tapot naging motigya sayra na pod haram idupagun nga inapahit kaintalang kahiri nga nihad monghop takot tangulun rumikat tako nga it panampakay dati nga bayno na pong kubasan nga ito itom sakira rumikat takot iwalay dhara kay hadan nga tagirakon tako piya nga antakan na po rumikat tako dirim kanu tako dat mingirak sakira piyan dad it akoirak nga kangis-angis miagalod di ipaindalanon da ihirid har tumungkiad nga nuno ba kano karaoke ay so ito di ba pakyanuan ta ka Rosana Gundolot dat memimpin dat puji-pujian na kabaktian dat itutuang kubay no ba orikot na dihot doa pembuka pakyanuan ta kay Elda Bonar Gangkay dat doa pembuka pakyanuan ta kadihi Asiana Guling dat lagu istimewa isay pa kayo orikot nandahit pelajaran pakyanuan ta ka ay Olorio Olo Gold Periton no pala kulang karati lah dusun gi pakyanuan ta kay Olorio Ola Gold dat manahakot pelajaran penghiburan puji Tuhan tu inapahi kapagyampayan dati nga
koin somok toko kumak kinorohingan. I pelajaran-pelajaran da igitan nga karait dat kabuntugon ng arang kinorohingan. Karait dat isay nang kuot mangigititit kunsi dat komoyon dat kapatayon katungagan. Kuasa-kuasa da kinorohingan. Nah. Jadi ako ninangku ko irihi talumis. Kumbala ko minay among ko isoot khotbah dot penghiburan dinominasi SIB atok hibat mo ti maman po di pancara mah ipang khotbah nga isyo na polom ako na tumongob iso ibagad ikitabi ngayan mo ako na tumongob isyo tu ay ino pa ikatangaban dati nga iyati nagimo ti sangim pasih ka iyati katangaban no kuro to katangaban to ko apoy lanom ako kuro kasunsudan ko po siyon dati miagal na madohot ti ako kumbal mo ngipih kumbal ko sorod insan tadaw do sumanu nga monombor sa kud itaguangan dat kombalutan right ko boros-boros sa kitab isuang ko boros sa dusun ako kumbal mo ngipih ihati da sangim pasing nga ato ko ilanam pa yung kukuro kasunsudan dati ato po tibo da ina pa ikatangaban dati tinga ihati nagid sangim pasing intan nun ni tanganak no haro iso tanak haro duo haro talu apat limo hopod mamusaraw to kono nuno madisilo kasunsudan ka bobos to kapiad ay Popo tumboyo dan nunuhot ay katutukon disyo. Right ko miyagalo karaja, miyagalo sikul. Nga asaru to kay ay kapuriman dat asinwala na ginawo. Tu okon ko miyagalid dit korohian datit ko nga tutukon nila tanganak. Suway pakaguti kamoyon dot pasangan hidup no ngay ato ko ilan latanganak paingkuro isuang rohani nga ato ko ilan paingkuro katutukon ngay diolo ilo nagidat ay inapoy kompokon do kaposyon da tulun nga okito tokod antakan no mga edit harapong hiburan o insanan no po hiborosan nga karait no po kinorohingan. Puji Tuhan tu iri ni kapurimanan dati. Nga iso it kasinduol masaalah no po dot serad aray titi panghiburan. Pero no moy haran no po kabaktian panghiburan dati. Isay no moy among akuri okon na po ko mositar haro katua gereja moy tanud hari tongo diakon iriri no intangan na po dati mantad ko harohot kosonongon dot sayra dot kamung to ketika moyon dot penghiburan tok ito ko kamah ito ka among nga piagalon to kono po ti penghiburan no iti hari jadi tok gumu mo tiot ko ng hari jadi nga iti no po penghiburan no kumbala ko ikadaw mini penghiburan sangulun ko no iya no homonon dig isuang di keluarga di penghiburan di nga akuri Adventist haro iso haro duo subuh-subuh antakanim o sibukan tadhiri dapuri siya dito ahin no tok sangulun ka no monondig penghiburan pengkura di menghibur sangulun na ipay karikatan no nga sangulun ka na nga kay hadag itulun do kita
kasihan ni siya sa sangulon ka. Kagumuan akon ka Adventist. Karikatan na gidatid iswanggat kabaktian panghiburan nga kain sa samod mo tigyari. Jadi pagatan na datid nga aga di milabay na wag pagatan na datid haran po kabaktian miagal ko kabaktian panghiburan may ta no ampay. Dat bay na po nga mamaguno pagyadi Zoom may ta na ampay dat ay kano no may ampay milo no may suwang. Sakira na po man dati pati lambu sa ilot ayat to ho di susuay no. Jadi di bertentangan takuri. Ayat kumatalo. Aluuk lobi kasanong ko mantadet kairak tu itinupot turos sa aluuk nga momon sa ginawad asimbayan. Aluuk muram. Paing kukuradila til lagi. Nabara si mati kitab amsalat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ka. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nga iswang na po di kitab pangkutbah nga. Iyan miagali di bertentangan. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram membuat hati lega. Kuradila miagali di kepisap. Ngamantad ko noy paimpoho dat ilat kasusuan am kapatayon. Milodi dati borasan na sakira na pod si hadto ko mihad gya. Takan na mihad ko nga mangirak lagi. Sakira na pod maan to ko na po hit apatut bo. Sakira na pod isuang ko kay hadan mihad na gya. Sakira isuang kat kataadan otoon to kay ngamantadan ng bulayan to katit kasusuan kapatayon okon ko mangigit terati dat ay haran po megal ka hari jadi hari jadi tadaw kinasusuon haran nasusu otoon to kanogya tu itigyat kinasusuon iti nga iso kagut popokito dat ay kinarahingan na po nga hino pakasarid miyampay dati. Kailah takay no kadi hawa sira do no katarimo di tanak do kapagulo. Hino pakasari kinarahingan miyampay dahay ka. Jadi dada mo tahar pakasari tit osusuh da tanak papakita kinarahingan pa nga hino kasari dat ay lumisih dati, mihampay dati. Isu hanggat timpu dati dah itu pemagunan. Suai ko oritan dati la komundat noritan isu hanggat pangkot ba pasal 7. Nga orahyan ako dat mengimbulay iso sangulo nat ayat noritan da isu hanggat kitab. Da isiyo kadaw nga mga solid ti tadaw da kinasusuan. Atumbayan ako ipagilitan dati nga kumbal to ko'y mga solid right ko kinasusuan. Agangaw na latasuhoy. Nga papayla nagilad tok itini kumundat live to orangaw ngay taso. May dati imbulayad isuang ka kitab Ayub. Ayub ay pasal buk kumatalu. Anaruh mo titi. Gisomi dot dua pasal 3-4 nga mundarang takod sa bolong pukulanam. Sayra na pa nadakatan na pa na sakiti Ayub nga hirih na didat na ilaan dati sa liwan na di siya o ngay na irikaw dulad pupuko di
Hirini siya mamurimon di temporul di siya. Umbal na di siya dat kabang daw. Minangu kabi siya kabang daw, kamo na pala nga minaboros. Minamopol dot tadaw kinasusuan daw. Kadi siya, boros si Ayub. Palagasan na tumalib o tadaw kinasusuan ko. Donga tuong nga mo boros sa ngulo na tanak kakusay harad ipanantianon. Palagasan na itinapatadaw nga asili katuwangon kadaan na kinarahingan mamusaw kadaan na inapay binabang nulinaw nga mulinaw. Palagasan na itinapakatuwangon makiano diti tadaw di. Itit haun ilatawan nga mamalikop ikamoyan dat gerhana matahari nga papagagang. Tatuang iti palagasan na ay pususon iti katuwangan. Kada na dahara komondat karamayan antakan dat tadaw isuang gasan taon. Kada na dahara pa insuang ga isuang gat pangintaban da tulan-tulan. Palagasan na titatuang gat aiso magasusu. Aiso nandok arangaw dat otood. Palagasan na gid asumpan ot mangungumangay dabay no. Imiloh da papaing kakat dat kontotogod. Palagasan na girambituan da sa dapon. Sumilid kaatuang. Palagasan na dat mandadanda da binabang dit arumikot. Kada no da kokito da kosilahon. Kakuaan na po nga asyo man tabanay titigawon dit panantianan da tinako. Asyo man lisok ko kainggoritan man tadamato ko. Ayub 3:11. Nakuro tu ako napatay antakan di nasusu. Tay ko napugas ako antakan dit sinumaliwan mantadet paganakan. Nakuro tu harohot minangibit doho, minonori mo doho. Nakuro tu haro susu. Gisamba yun na pa nga nakano sinumuso. To. Ilo pa ikaw mo yan ko. Insanan to ko na pati nga. Kumbal to ko dat mga sol. Dan nakuro to nasusuwa ko ka. Iho nga na kumbal ko eh. So ira na po. Orikot ko piyo higinawa no digi. Uhang ko na gidari. Napatay ako ka. O kon po na sa ira na haratang porurol. Miya galinawayaan di Ayub. Kadang-kadang serba salah ako sumono, opin salah ako sumono dat ina po'y okito dati right ko kutbah. Sa ira po talang ko kutbah, right ko Ayub. Nga, kano po dati isyo na po loob, cukup sabar siyo po yung kamping iya di sakit iya ti. O Taliban to kala sambayang gisyo. Iyo, kadaw nga manalibo ko lo. Kag ina po'y panambarasan, o kita dati nga, Ayub na po nga, buli na isyon. Kano, minanalibamban at karalan ko po siya dati di kayong gorit ka. Ako na kayo lang pirolinay, di siya sumakit. Nga, harohot, narangaw ko manahakot, panambarasan kumadi Ayub, nga akon ko dinominasi dati. Dat umur pa kasi antakan lo nga, lebih kurang 80 tahun. Linaid no po siya sinumakit nga, lebih kurang hapodo mo taon. Kabo, nga, kumati no kakita tidilo kitab la.
To, alaid mo ti pada mo na mo taon gi. Nga alaid ko pi walo na pada taon. Gisam mo sayra no pakadit sawo daw numan barasaid papalay kinorehingan nung patay nun no ka. Nga tumanod do padit pongkot bahay di ka na pakadi ayob. O tingayaman ako kinorohingan ka. Sa linaydat lebih kurang kot 80 tulak 16. 64. Oh, 64 nga mo dit miti-mitik kubay na gi. Sa linaydat onom no po da mapat taon ko o sihat. Hopod dagi mo na mo taon ko sumakit o tingayaman ako kumakinorohingan ka. Yati, pero nagit jam mo sumakit. Ano ogi ginaot pumomopol pangongosol kumakinorohingan. Pero nagitadaw, pero nagiminggo tulan. Tok. Nga, ikaw mo yan dati, iayob no pa'y maha-maha. Oy, o kita dati la sambayang isiyo. Isiyo nga kumbali mo ngosol ako po siyan naway anaw. Kumbali siya mo boros dat iswangat ayub 3:11. Nakura to ako napatay. Antakan di nasusuwa ko. Nakura mako gato. Haro tulun daw minamaramit doon antakan di nasusuwa ko kasya. Nakuro nang kuto. Haro tapayas. No kagyat buwada dahoy. Tapayas ka. Nakuro nang kuto. Haro susu. Susu kagyat tangaw dun. Nakuro nang kuto haro susu. Gisambot iho na pa nga nakasusuho ko. Kamun pa na dilam. O sanong nadid ay sok ngayrim ako nun do. Napasid ti pamagunan ka. Kamun pa itong pinay nga. Iayo bilang nga ay katalib mantadat kapuri mananda o inggorit. Ata ko igain sa laon dat iyati. Miya galo di siya tulun na kubasan. Ilaw mo lohing dati iyati sira da sumakit. Kapuri man takod o inggorit. O ruwali di sakit. Nuka Columbus. Iyoti na padam uhang kung naging matay ka. Iayob nga iyo dihi. Sira da o inggorit. Sumakit. Isay di oto da sumakit ay. O inggorit ta kumuti. Kaboros nga ini siya. O sanong nagidadat napatayo ko antakandit na susu. Tay ko ay miya galid di. O sanong nagidad antakan na po dit na susu ako nga napatayo ko da kasya. Ato ko insalaw na iyati nga iyo lo. Pasalawon nga mo ti dihot. Ay buwada dah. Haro gyala susu bom no kasusu ako kasyo. Ngon na po na pa yung guwasa ko pirim. Haro gya serius batulom gawin. Nga sayra na po didot ay katilambus ta kolot ay panambara. Numan matidi di Elifas. Sunuday Ayub. Nukasyo. Iswanggat Ayub pasal 4. Iho na po nga paboros na di Elifas. Tulundot teman. Kano po siyo. O salkay nangku. Dot sayra na po mumbalda mo boros sa tulun dia. Nga isay nang kugiat kano mo nang punda kabang kasyo. Tapot ko piya dat iya na pundam kano kod minonintudok dat tulun na kagumuan. Ilongon do ang uluhoy nga numano paturidongo. Itulun da ng rato nga numano patungago. Miyampain do boros-boros no. Tatu do itong lomok nga numano pagiroto. Nga dondo. Iya no dihot yun do. Yun do di pangongosol no kadi Elifas. Kontak ko no di. To kom kagagang kamangko di kapagag ko di kasyo.
Ako ninangku ko inupoda no kinarahingan it sandihan no. It kasucian do kapasian no. Asilidat kalansanan no. Nah. Paingkurah to kayatit eh. Antak-antak ko na pod asihat, agi ginaboros. Nga, irinet asaro kod imbulayan. Suway, mati pendapat dati ti sumakit to ko. Antakan doong asihat to ko dundo. To kayo mumusaraw dat. May rikot to ang bumo. Sayra da sumakit to. Paingkurah na panawayan di ayob. Iyati nga iya dito purimanan. Antakan do asihat to ko agi ginad. May to ko not iyati umbal na sumakit. Iya, himong salat aya. Oso nung ginadit ako nasusuko iya tinawayaan ka. Nga, haro pa ka sari tambalot dati dat mamisunod. Moda siya kumatidid, iya tidhatid awayaan da kago. Siya gadi sumakit. Mga sal nandadit kinapasyon. Nga, alansana ko ipagilitan dati. 554. Sa kira na po sumakit ako. Mga sal ako kapasyon. Min Elifas ko nagyamoy pamisunod ho. O kaninako ko iyay manahak dahil kakuwatanid di. Kaninako ko iyay manahak ko pengharapan kuma dahil monikid kaswabon. Miagal mo tilabora si Elifas kumadi ayub. No kasyo, iya ni mo nang tudo katulun ko gumuan ilongon do tangoluhay ngunung numano pagaraso. Nga dondo, sirad iya onontok. Mongosol ko di. Kono di nga kagagang ko kasyo. Ako ninangku ko modosih ko kinarahingan at sandihan no. Ako ninangku ko inat kasalihan no. Katatapon no kumakinarahingan ilan sanan no ka. Kalau nagi pagilitan dati dat ay inopohit kolingasan dati nuridi kolidasan sondihon dati kumakinarahingan ka. Tepot lagi mutid iya deh. Nga kadain do gisam sumakit ko. Mongosol lagi do. Tapot pi sumuan di ka kinarahingan nuno pa katumboyo. Kanamoda si. To kono puri mo na ng paingkuro. Sa kirod tapot kapiyad awayaan dati. Oduyadit yun lo numati at ay nantakan di ayub. Gisam mo naritan di Elifas. Tulun da teman nilo. Ako ninaku ko iya no hit manuduk katulun. Kon ko iya no hit manhakot boros-boros at imanhak kasamangat kumad pansanan tulun. Umbal na po din iya onontok. Yo ko din do. Kagagangay ko di kasyo. Kada indag gisambot boros-boros dati tok Yesus na sumbor kalingasan kekuatan sondihon dati. Umbalan dad ontok ko sakit. Natagak na nga iboros at yun di. Iri matit iho nga mamusaro ko na moda si hakwid sa kirad miyagali dehekan talang. Iawayaan ko. Asaro to kod magyampay mo ng boros sa right ko. Pimpinan da kinarahingan. Nga ino po'y katangkabod. Sayran no kakita hakulot. Boros di Elifas. Minaw boros di ayub nga. Ay, sigaw kadid iho nga yulo. Ikanat to soro ko. Tok. Sarohon na datid. Haro mo titimpud kasimban itit. Itit pemuhandaman dati. Iti pendapat dati. Right ko kinarahingan. Kada borosod ilo tamparurul. Gumo bagya pawayaan nilot kayong garitan pamagunan lo. Right ko iti karaja dati. Iti kahaharan dati. Kalidasan dati. Nga may ta ko na umbalay
Papagira ta ginawa dati. Atapot na pakapiyad kawaya ta kamiyagal di ayub. Milo na po kada ta ko na pangasal kinarahingan. May na dati patatapo ginawo dat ato ko kagagangot sigog kadi sumakit. Nailan dati dat hiti na po pumagunanom ay ato ko tumalib mantad ti panasakit. Hara na pakasari. Iti tamporurol nga ilanam nunutaden. Kadang-kadang mantadi ginawa dati at orwol. Gisambot santinan nga orwol. Nga iso ikay may andati. Atapot nagid iayub na polo nga mongosol nagisiyad kinasusuan daw. Miyagal na dati. Gisambo ina po itambalot ti siyo. Haro no re tandat haro talu-tulo na tambalot ti siyo. Minairikot ta hirid di siyo. Nunudata mo doon. May dahil po borasi kamundat istila na po did. Numan guno nga bolasong kawa. Ika mo yan dat minay ompuya. Nga sayra na po nakarikot tilad nakakita di ayub. Katugangay. Anilo nakaboros. Ay so naboros hindi talutulun. So ngintong kaabang po did. Natugangan. Irini ko mo na natugangan. Nakagagang po dirid nakakita. Tiyadi. Iayub nagidi minaboros. Isyo nagidi ngay minanambayang git. Tambalot ngay daw. Sayra na po nakasambayang siyo kumadi tambalot daw. May na di kinarahingan di potandulio. Ikapasyan di siyo. Jadi iati tampinay. Tapot nagid iati nga haro timpu-timpu dati mongosol to kay ti kapasyan dati. Haro nagi oruan to kono po nga mongosol to kay ti nakuro magyato nasusuwa ko iti pumagunan ka. Haro nagi kaguhit. Sayra no pod ako piyantok ako pingambi molohing. Teko miyong pinay. Uhang ko nagidan napatayo ko nasusuwa ko ka. Takay po yung sa doon na, iayub nga nakawaya yung megalid di. Ino po yung korohian dati nga, haro dati tambalot dati, damoy panahak dat. Kasadaran, papapurimon dati. Sayrad iyati na po nga, mumbal, tako nandal lumakod. Mumbal na ba dahil lumakod di ayub ilo po? Mongosal nga ikinasusuan. Mongosal nga di molahing daw, mongosal nga haramino maramit daw na susu. Sayra na po iya dihot ay Columbus dati. Ay suy pasalawon dati suway ko kinorohingan. Kinorohingan ni mo ti pasalawon dati dito di. Miyagal na po ko aya no kuro magati dihot tid kabang tu ako piyo alumi sa pangingirak. Yo nga kumbala ko mo sir no kuro magati kabang ko tid paingkaka apa datakuri kano. Itimato nga, o sanong napay kaka, apo dahabo. Sayra na po mangimbulay takot tiya, di nga ako ni mati ko isay pasalawon dati di nga kinorohi nga ni. Sa kirod ayub, papasala isyo dat kinasusuon daw. Papasala isyo harati po nun tiyanon. Papasala haro minamaramit, haro pinaposusu. Ngono po yung kuwasa irin papasala ikinorohingan. Iyati nga haroy timpu dam ya galid di. Kadang-kadang ilo piangaran dati nga ato koy orahyan no kuro magyato suinah bolinsay do ngaran ka. Manu hakudang ngaran kuno pada nga Edson. Kumbala ko mati mo musurot ya did libit. Libit. No kuro may di do ngaran tu libit. Manu hakudang ngaran kuno po nga Richard. Oy, alawa na dangaran na Richard day. Kano ginawa? Melbourne. Oy, ang lumisga di lo ngaran. Libit. Miya gali di kampungan. Di ko piya karangan ka na. Kumbal na nga mimbulay miya gali di. Nga, ilo na di gala pang ngosol nga dati lobo. Ito ko insalawon.
Sayra kawaya to kainggoritan miagal di ayub isyo nga haro hiot pongongosol disyo nga ikay mayaan dati sayra det haro ko purimanan dati miagalillo haro nati tambalut dati det rumikot sebagian Elifas isay no koy lod itambalut no karatan no isyo nag-iiman hak dia det kagarason na ginawa ay sabar saya ba iti na ti pumagunan iti kanas siya may panginsasamod dati ay sarohon na iya ngay nagimutit ologod ko piyo borosidid right ko iti karuhan yan tok ingatan na kamabay no ka nga kadang-kadang nga ige borosit ang tambalot nga kapanganak ibo undia umbalo na dia kano mo tok irini kapanganak nga ino po hikandasan dati pengkuro na way andi ayub sayra no pod miagal pialo ginawo miagal lilo Columbus disyo nga amo ni siya natatak isu ang katumbayaan kamo na po itang pinay biasa na bagatit mo nga salto ko so kira miagal ko sumambayang tokod no kuro ko ti Tuhan tu miagalit iya ti o gumupi akong pilin dati kumakinorohingan nga kada to ko natantag so ang kuro piyahat ay naakan dataso boros no kukumakinorohingan miagal no badi ayo bilobo naakan dataso ka kikiro nakuro tu nasusuwa ko nakuro tu haro tinado mo ng tiado nakuro tu haro pinapasuso sa kira na pod iya sebagai sangulunot molohing barasan ko di tanak no tiadi uhang ko nagidad nasusuho ko diti keluarga mia galit ti ka di tanak num ako kuro ko kay tumugod iyo ko nakapiyo mo lahing basog so basog bay mo lahing nga pinanakan pinapagayo dati nga iyo di piya nawayaan di siyo iayub pati lambo siya ay tinumantag may nadisawa daw barasaid papalay ni kinarahingan nung patay nundo ka isay dita apasan naman tamong irintok OG na kapiyot sa kurohot ay kagarasan na ginaul na sangulo na karuhang sayra da sumakit na karuhang oroh yan ako na dad sakirad harad ipagilitan dati isuang pagya kabaktian dati di nga hari kamunda santay petang ino pwede 14 bulan 8 nga ino pwede santay dati nga idea di Dr. Nel Boniriwo nga miagalidit alumisa ko purimanan alumisa kendalanon mantadi dihom ay 4 hari bulan 9 harohot kolaborasi dot daerah Sukom Nuridi Lotong Suk Lotong nalanti ko kuidid pangkutbad antakan didi jadi cadangan na po did santay dati nga miyampay sangulunot ASP police karait that counseling berkaitan nagi iharakaitan katagihan dada alkohol may ka na ampay haro hibohali ngam zumi did antakan didi peng ka nagid isuang da 25 hari bulan 9 nga tumulod ta ko nakaagod ikay sisanda dusun ministry miyampay da kapa di Pastor Wilbon Gondolos antakan ni dia pulis mo ti kago santay dati alumisi kendalanan no miagalidi jadi hinggo to ko na didi hoy pagulian to ko nakagod ilo pelajaran dati paingkuro piya ko goritan na naway andi ayub nga amo na siya tinumantag papalay no karuhang nung patay nundo kadisaw daw pirolinaid di siya mantamong iyo kaun po pirolinaid ako tok okon mo ti kasanang-sanang mantamong sa ngulo na sumakit
Miagalitin no naritan ko. Saraw ko nagidim no karitan ko disantay patang. Haro da ko ginawaan ko dat sa kirad harad ipagilitan dati. Iorohian dat papiduh da kapurimanan, pangalaman. Panambarasan nasihat. Anda pa yung kukurad mantamang iti sangulunat karuhang, teka sangulunat malahing, sangulunat tanak, da sumakit. Paing kukuro dia dat ay nawayaan o paing kukura to kano ka bertahan dat isuang gamit tamong giti sangulunat ay sumakit. Hari ko yu. Haro na po ba? PM ko dohom manto ko aturo am sangira. O guumo may timila takad imbulan. Anda dan na pa ko hara timpo dat ay hara na po ay laan ko dat o paing ka disya tugas kahom. Haro alaid pa timpo dati timagyang pa taon dapan nga haro po. Isay no ko ilad sigagkad tatamu ta kono po did antakan di nga suliam sumping mana do ko para bait to hati siya gi. Dot paing kukura dia no ngay anti ati na. Kamu no po itong Pinay nga o insanan to kono po ti nga ay to kay minsado miagal di ayob. Nga may na dati pagirata o ginawa dati. Moy paingkuro piha kantakan awayaan dati nga kanod manantag dati. Aguyo to kay isu ang katumbayaan. Kamundat aguyo na baday ayo bilat tilo bo. Nga kada dagi sambo atantag to ko. Kada gisambot aratu to ko. Aguyo to kay bugati bo. Nga kada nagisambot iyati na pa nga atantag to ko. Opo to ko mantadet ay iman dati kumakinarohingan. Sayra no po di dat patilang busi ayo bu ogirat. Irogon nga magakon ni ogirat isyo. Patandulya na di kinarahingan. Paingkukurahi kopasiyan daw di timpunan. Bahkan dat natambahan po ko itimpunan. Iyati itong Pinay nga kada to ko katangob. Sa kirapiad hiti pamagunan adaan to ko nunumantad ko pananudan dati kumakinarahingan. Patandulya na ni kinarahingan ni Ricardo. Andadan to ko na po. Andadan to ko na po. Hara na paralanda kinarahingan. Tumilambos to ko na po. Boriman kumakinarahingan. Tumbayaan to ko dat agumuralanda kinarahingan dat ay paporikot papaharo dat titungkap di katumbayaan dati ikatatapan dati kumadaw. Okay? Aya siyaw to nakalabi timpo haro padalo nga aputan dati timpo torikot. Jadi mantadi dim konsi kau dat ay kinapagyampayan dati puji Tuhan ikatumbayaan dati nga hara kasari o sa kadung kakinarahingan isuang nakaposiyan dati paingkura na paawayaan pati lambos ta kana dat sumandeh di siya. Aguyo to kay hara pangosal dati haroit pangosal dati kumakinarahingan nga kada to kana aratu kada to kana atantag opo mantadidit pangingigit dati dat kaposiyan dati kumakinarahingan. Umulan ngiti mo gisusuay pagtapuginan toriri mo letos sinduran. Selamat hari jadi. Haroson diho no gitambalu Yesus kasasari korongo momoduli ay soko ira sinanong daw kada kotong
Yesus nason diho. Kalau bisa takod isuang sambayang. Kinarahingan iabantog isuang kerajaan sorga. Kasuabon di bayno insan pod on si kawiyahay tu kanu yahay dat nakaimpupus di tikay sisan dat magyampait isuang kasambayang. Hingga nakaway ay had isa pakagupan ng barasan di alumis. Ipinapoylo dahay dat isuang nakapasyan dahay nga haro timpu-timpu inapohit. Kapurimanan nagi boros-boros dahay nga miagal di mongosol na kinahinaan dahil ti pamagunan nagi mongosol dan nunun nawayaan dahay nga sebagai tulo na kaubasan haro kapurimanan at tumbayan ni had irin pa nga ato malib isuan posyon nga ina padahit kalansanan dahay paingkuro piya kaguyo na kapasyan dahay nga amu dayahay atantag amu aratu amu apulid amu opo mantadit iman karohanian dahay kumadya. Tumbayan na ged ako niko ason ng itit kaindalanan na may galiti. Nga kung sikaw to hara sa kadungno manahak ka dahay kagarasan na ginawat tumagwangat nuno pakantakan dahi ti pamagunan. Kung sikaw tuhan to berkatan no nagi ikaw balutan ngay isuang dat kapasian dialo debayno isuang kalidasan kalingasan moy dat milangay pahagunoon isuang dat palayanan. Ampunan no sa dahay tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya kung sikaw dat kinapagyampayan dati dot kasuarbon na bay no. Kada dati lihuay dat kapagyampay tako dot kasuabon kago da suwab. Hinako po kapiruba tako dot kasuabon da suwab.